unang tadokon ima jabu-jabuna tahindar khonon alalap molo padokon jabu-jabu on kurang sangap. Horas madita peparan putra selesa bunga sualu terpuk nama rojahan tu silalai nabula. Ya macerita di Bornginon. Di masih nomor 2 lu goarni poti namoding di adat Batak Toba. Di adat Batak Toba dan asal didok manang dibaen panggoaran ni poti namoding. Alai mordomu do tusi status hobar tu turpuk pangulon ni namodingi. On mah hatorangan na nomor 2 turuh ni adat. Jadi pinasa ma tu narasumber nami tu bapak tu ani ba of defense sialoh late. Ya, isi baita mau udah. Ya, isi baita. Jadi mulai mari kita para putar raja silesa bukan siwalu turpuk namar hau jahat tu silalahi bolak. Horas mari kita teh. Ya, kalau binereng do di kehadiran na piga perjupangan tahun tung masalah soha dari dado kita akan makari koton adat ni oput nari tonahan ya putta si jolo tubuh teh pampak kirimu paita asan dia tong sorok kita tu aka ari-ari na bayut mulai teh mah dia hamu aka damang teh ya. Jadi hobar tu materi na di pasar ni amata prolog karena kini mah guar di poti ni na moding di kita alak Batak. On sengaja doong tak angkat gabesada konten di kita asa adung keseragaman di kita peparana putar raja silesa bungan khususna na adong di kita Tangerang Rayaon madokon poti ni namate hobar tu keadaan ni namodingi statusna ade nah jala adong do dang nama dokon dagiro nama dokon salah daun tamale khususna di hita terlebih di hita para putar ya silesa mga sualu turpuk unang tadokon ima jabu-jabuna tahindar khonon alalap molo padokon jabu-jabu on kurang sangap artinya adalah bentuk yang agak hina. Jadi molo tarokon jabu-jabu na tambah masuk batu jabu-jabu na kurang pas donda. Jadi mulai Bornginon hitak kana maulahon aganat unang tarokon asa tambah masuk ma tu jabu-jabu na tahindar khonon. Hata jabu-jabu manuk hite-hite panuturian di akan tua-tua soang songoni muse akka sumber-sumber literasi kurang sangat doon, kurang elegan, kurang pantas doon dok konon terlebih itu akka na tua-tua. Da catat tamu dah mangda, catat tamu. Asa una molo halakam mendokon tapa masuk matu jabu-jabu na urusan name. Ale tabai batasan na kita peparana putar raja silesa mungkin sualu turpuk unang tadokon jabu-jabu na kurang sangap dah artinya kurang sangap molo hata jabu-jabu nah dia udah pantas perjolo sabereng ima didokop poti batang gitu batangon didokkom maum ima poti ini si mangaruduk nih
sadada danak na marujumulu marlako tu danak ate ada danak idok kemak batang nak tapa masuk ke batang nak baru tu naum magodang alai dang marhaso terdobe dang marhaso terdobe ade iwerokon batang baru tu na patulukon ima sadana tua-tua na somar pahok purobe ate somar pahok purobe barang buiro koron saur sari matua itu pengen ada ngomar pembelian ate makar no oh mate makar ya somar dari naso tua-tua naso arong do pe anak kono nama rumah tangga ima mate makar ate Tarap pembon batang bui batang ada istilah madoko potinai cuma batang jalan aja lo arong doon istilah na marbukulan alin wangirot na karong be rata na masudi molo here be kita potini na udeng izaro marbukulan arong no kan marbukulan kan marbukulan do kan orang kamu iya kan ali no ino tang berlaku buyon alana nunga langsung dipesan sian tukang poti mati ade jadi tukang poti mati on ya kira-kira masuk surga mana tahu ade saya pergi ukuran nama aja nih termasuk mabakku iga piri tukang poti ade itu tanda mau udah deh ya gimana tuh lihat deh nah arong musay na padwaon ewa parboni-bonian nah oh jarang doon ate parboni-bonian nah molo parboni-bonianon berarti na sari matua ya ngamar pahopu ale adong dape naso marhaso kota didok pemai parboni-bonian ya mau taruh keren non mangajaran no sororan non heran pahala ada parboni-bonian lo melu bisa diri artinya tarokon memang itu artinya adalah medokon potini namate molo sari matua ate ya. Batang parboni-bonian arong dope abal-abal molo abal-abal on na jolo imanaw saur matua na mo nate siyan how to buat ha siyan how to buat iya jadi ada orang so mati dope yon amat tay manangin tay nung ribahin nate jadi adong do seremonial niyo dang asal day bahin no siko mamalugod dang sa bangunad do dangiro imag warna mamalu ogong mabayin abal-abal siyan how to abal-abal manang inoktom ba istilah nasi parmual-mualan hari hukum sih laut marhautata ada dan itu
Dia orang Mangulo na pibarong na ibayin no. Jolo na si patakar at tuto na jolo. Ibayin ni sini pas masumad diri na si. Masuk baru bagas na jolo. Di pas masuman. Alana arong no hapor siya on ne puta si jolo-jolo tubo molo naing sain na tuhara jaon baru gijang marakapal do marsulu do. So gitu. Arong to kepercayaan do puta na jolo song. Iya kan? Gimana hapor siya on ne puta na jolo deh. Ya. Baru napar puri nakin arong ale sara 2 tolu 4. 4 gimana kini-kini? 5 rumah. Rumah-rumah ya on merlaku tu sudi bersifat general buido orang tu khusus sudi buido khusus rumah-rumah ada berlaku secara umum. Nah jadi tak masuk turah-murah mana indah ringan. Dia gula-gula nami, dong sayang non acaron. Ba di pemasuk kami batu warung mana asa berek kamu mah nggak sempat pakai na, bui, dah gitu. Asa sona mau posisi sari batu ada be domba. Naik pemasuk naik mah na tua-tua dong saya acara tu parboni-bonian, nggak parboni-bonian, nggak. Ijo kami menorajai, batu kata tadi kita parboni-bonian nggak. Jadi, molodang ta sosialisasi honon, molodang ta restoration, dan gitu, istilah di oputta si jolo-jolo tu nama sedinganon mago doon. Ate amate, alani, nunga piga-piga ka istilah-istilah manang predikat ni di kita di bidang paradaton naung ta restorasi. Di kita peparano putaraya silesa, bukan si ulu turpuk, nunga mulai ta restorasi ta paulak nabui ipawa-paulak ngorang sohonian magori ke istilah-istilah itu. Nah jadi idorikot na buatan sengaja tak akaton asa buido ta sosialisasi hon bui ta implementasi hon di tonga-tongani mangajana manang maujana imara nabui di patorak kami amang ate tungadong na orang takas di panorang yang nami partikiran di pasar time itu hamu adong na orang takas ay hola patorak ko donate jadi adong no jadi malo dihitala batakkan sa simptomna penguburan on adong 2 tingkat penguburan primer do penguburan sekunder. Molo penguburan primer, ima penguburan pembusukan. Itu kan pembusukan dugarnya. Masuk. Nah, pembusukan datang. Baru adong mau se penguburan sekunder. Yok kalma. Gitu. Iya. Jadi agak lari kita jolo tu kilas balik aja. Jadi mulai jolo di sada-sada perbiusan adong norisinon imag warna paromasan. Adong noi paromasan artinya tempat perkuburan ni imana sada biusi. Misalnya molo bius tolo hai horbo bari paromasan na iman wangin na di sataratari dah gitu. Molo misalnya perbius berita misalnya adong paromasan. Jadi sada perbiusan adong dorison ima paromasan na. Paromasan na ingaran ni perhulian. Jadi molo tarak pembusukan gama muda on di baik mau di pemasuk usada batu sada ingaran dah gitu pembusukan dong adong pembusukan non di pemasuk mau pusel laku bagas batu
Dong adong di bulan tertentu, adong no bulan tertentu, ipa masuk mau nan nombuse ipa akati mahuli-hulion, ima ipasara tu paromasan. Ima proses nana jolo. Nah, berbeda do sarkofagus ne do konde mangude, memang gabi betrido dipahat, gabi kuburan ni raja-raja ya ke orang soal tabereng doangin tidak putar, lebih tobok kan? Ang gue tetap di sialagan kuburan na do inon. Ungero gabi kuburan na. Artinya ngadong medisinon penguburan sekunder. Langsung do disimate termasuk tu ima tu batu inon, ima sarkofagus warna. Molo bahasa Latina sarkofagus. Molo kita itu kenapa warnion? Batu dapir do warninya teh. Gabi kuburan na. Itu. Alay molo so ni dokon dia maunay ipapungujul ko sana yang anak kahuli-hulion nang wadangon di dung pembusukan. Nah di bulan-bulan tertentu orang salah di bulan-bulan orang mohon yakak mau di pasar mohon tu paromasan. Nah, jadi inganan di huli deh molo paromasan ini saya tongna perhulian deh pekuburan sekunder di Hitalak Batak. Jadi selain dah narong pekuburan sekunder na taboto do ngido hala Israel teh. Silaban ibu ada teh. Si matuari si Jakob, itu si matuara kan? Ada yang udah amani Gabriel. Orang ahli Alkitabon. Alkitabia. Itu kan dia kak do. Kita besok ini do. Adong mau kalkuli. Itu adalah pekuburan sekunder. Molo sekunder pekuburan primerna imatiki pasar pembusukan. Dong 3 tahun musai di bayi musai pekuburan penguburan sekunder jokal mau di pemasuk mah batu napi. Mulai Juli pemasuk tu paromasan. Ate. Imarak nabu di patorak kami teh. Nyanon kalau nama ulat kodon 4 tahun nang sampura ngadongon konteta alai sesuai perkembangan di jahan sukuna kana tua-tua adong ka sumber literasi asa update sedia ke perbinoto atta unang salamat doko kita oddo pena patta si doktor oddo pena sepatta si doktor asa update kita operando putare sila semua solo terpuk ate. Hidup jadi salai mulai dokon jabu-jabuna kurang patah sate. Tahindar ko mamad dokon da alai molo rumah-rumahna ya. Gimana? Arang berapa? Udah? Orang tua. Oh, Ada dong di sini terakhir gaun tahun tak hukum dalam ada terbuka. Berjir kira-kira. Oh, molo mabay na balabal? Manang ya. On contoh majolo ubay nate. Kisah nyata mohon alai opung nomor tubuh bapak dah gitu. Tiki ujung geleng do pe opung on suan hau nagel ai hau raja. Ibu tahu dah hau raja dan gitu. Dari huroga nungai parsita naik konon haruan batangna. Bala-bala. Dapat mati kira di satu na idok ko matuak ka pinoparna. Yon hau na husuan na julu tikiaw. Geleng do be ngabel ga omma be kamu na. Tunay ni idok ko soni tona dito kaya lakon naga. Ditindak lanjut ya ka pinoparma. Dakasal semua di aram do proses na. Jadi julu akka si baso marang da tu niumba da gido panuturi bihado proses nion mabainon ido ba makulima godda nga udah arong akka so dia ritus na arong akka tibal-tibal na do akka dia sudi da gido ba dong ipaloy baru ma itaba dong itaba cuma sayang na dong jadion nang sauk mati opungong gabi opung boru do mabuan perjolo opung boru gabi lakay opung boru mo opung duli dangido romo opung duli madok nga nakasya dangarok kasyaku
Layan may buning ang inatay no rin. Gabi inata na mabuan. Ima. Abal-abal. Di sa ka na pumereng. Di mo lolos o di mata. Manugot. Mugudog ba rin si Marididi. Ira naman solo. Ay nagtibuha ko yung Brazil. Isang na, siguro lang ito dua halap sa karang dito sa Brazil. Ay masuk itong molo biasa lah sada dangbo untuk dua ya amang dua. Oh, Sada hau untuk sahala do. Sahala do. Molo nang ina tokian, misal lo pung boru, barong do pe hau na sana nai dang itu. Ala na sehat do pe apa na sa panagama kan iba ko iros don kronos dang itu. Molo kronosnya parjulo ma opung dulion. Ale kan kairos do. Ketentuan di bata do kan. Sakap tadi ya, asing do. Sakap di bata, parjolo pung boru. Nggak, tarong bahasa di sebawa di. Oh, binata mau buat ini, gabi binata mau buat. Bada gabi marhau biasa nama. Itu kan. Itu. Tapi dungi bereng. Kalau semua ni emang tua dungi bereng, abal-abali. Tambah sehat. Itu. jadi sotik. Kamu mau pergi ke sana? Ini mau saya. Hula-hula. Malah mau dulu dia. Itu lebih sehat. Lebih sehat. Itu. Lebih mula mana tu TV? Lebih mula. So dia ni helane mana tu kan? Ini lebih sehat loh. Iya. Abe na kritis ya. Ya Allah sama ni. Abang tua sama ni dah sulak karya apa sama ni dah. Gitu. Ada kemungkinan satu hatop, ada kemungkinan tambah sehat. Dungi jalo sulak karya baru. Kalau nama udah mari pani omba, auto nama foto kisah-kisah di berakhir-akhir. Soalnya kurang nuka hal-hal na anomali. Oh benar ya. Ya kira-kira. Karak. Ya atu materi kan fokus materi. Iya. Ada dia bulan sama di narasumber naik aja nonton dari itu jauh di nomor dengan tadi. Jadi mulu di dokter narasumber nak kaningan jauh di nasopin tangan lain nak kurang pantas. Jadi mulu bilereng serengon iro disosialisasi jadi di kabar ada donna jadi dia ka EDB ni secara umum iro di dokter. Alai aku yang perbedaannya rumah-rumah harus berbeda. Ya. Mulai deh. Mulai deh gitu. Sara, itu rokom dung narum parak asio tokana tua-tua sosori nang aka sumber-sumber literasi nama dokon bahwa hata jabu-jabu nainon hata jabu-jabu tunamoding ini kurang layak, kurang pantas, artinya kurang sangat paleahon. Ada protes kan dari Ada protes. Alana mungkin dan pola di boto na sida ala nido kita. Nakit pe maudok kon dan gitu. Dan tatoi akka marganasi. Ale tatoi makita kita si walu turpuk na marhoja sila lain na bolang tahindar ko mamadokon imana kiningari ada jabu-jabu na. Dan gitu. Rumah-rumah matagat timado istilah rumah-rumah. Rumah-rumah bahasa Indonesia mah Batak. Batak, rumah Batak. Rumah-rumah. Rumah-rumah datang apa bukan? Iya. Jadi dasar itu jauh. artinya seorang nate. Melupat orang seolah-olah awan mengada-ada. Begitu. Alai ngorok lagi marhitihon sumber literasi. Jalai buku berong dah buat di sini gitu kan itu kan, ada nggak sih kan? Dopan orang yang kena tu, unang idok kon imana jabu-jabu dah, alai dok koma rumah-rumah na. Alana melompat dok kon di datu akana tua-tua doa ke sumber literasi, hata jabu-jabu itu adalah kurang pantas, kurang layak. Dianggap itu penghinaan. Kenapa kita tiru yang salah? Begitu, molok arung na selileng padokon kita natarokon jabu-jabu na nasok pinuk kari tangan begitu
Unang betarok ko na to. Unang betarok ko. Tarok ko rumah-rumah na sopilok ni tangan man. Dan gitu. Terima ate. Jadi soli ba teh? Boleh ate ba? Marsang batu ata, marsang mau putar Raja Silai Sabungan, marsang para kita. Para puta Raja Silai Sabungan solo turpuk nama rojaku silalahina bolak. Horas manihita.